abazobe bevimbe lapha emuva kodwa ke Mzamo Ngubane noAyanda Zungu yibo ke abazobe bebhekane noXhosa Manyana noPhekgo Phagu eqenjini leKaizer Chiefs. Amakhosi athi ke phambili bathumela uNeo Buhluku uSteven Mendes nangiyambukeli faka unombolo 6 kodwa ke nanya uKaba umfoka Mulifu ngiyabona uMatala Makhubu buyele kunombolo 12 yakhe kodwa ke nanga umdlali mbukeli Egan Freeze ekhaya lethu umzimela weKaizer Chiefs libhekane neqembu lawa amaZulu bakore amagoli angu-24 ukusukela ngonyaka ka-2021 kanti ke amaZulu wona akore amagoli ayishumi kuphela ebhekane nawo-ke la amakhosi lamakhubo ufuna ukuthubeleza ebhokisini bayangena libhinari uyavela shaya isandla unompempe uyihlaba inhlalo uthi umdlalo awuqhubeke fakwa ngomsingo mbukeli uphunozithi ithuba leli igoli leli nozithi usebenzile engwasebenza unozithi uyonikwa unozithi umntaka bukwena buka mbukeli kumanje ke simbona ukuphethwe Premiership yena kumnumzane uvilakazi abokagiso dikhatsho kulomdlalo eqedwe kuphela naye ungumqeqeshi dipinari ulifakile kodwa unozinti ngaphambi kokuthi kabizwe iqembu lawo ke amaZulu Manyama ngumanyana mbukeli ithuba elihle mbukeli ithuba Mendes wanikeza unozinti engu-17 manje uthi ufuna abantwana baka 2008 manje khona ke mhlawumbe bangase bakwenze la ake sibuke ke mbukeli benze njani ebhoksini ufuna ukushaya kodwa ke benza iphutha mbukeli inkinga ukuthi ke ubengazi ukuthi ke mhlawumbe kunomdlali oza ngemuva kwakhe babili go Ayanda uZungu lo ebengikhuluma ngaye wayefaka u24 kodwa ke lona uZungu ufake u2 Mendes ulifakile kodwa ke liphumela ngaphandle mbukeli kulithwela iqembu hamba noMendes buka mbukeli faka ke manje futhi uMendes uEgan Freeze nguye oshayele liyaphola akalithintanga unozinti buka mbukeli kuliphakeni distribution yakhe ayikafiki ku101 nalithuba ke mbukeli eboxini nozinti washala unozinti emekhona mbukeli Mkhwesi ulifakile eceleni mbukeli wepali bakhala ngekhona kick abamakhosi buka mbukeli kwale nje ukuthi nje kube khona itap in kufike nje uzofika lithinte mbukeli ithola nephezulu ngoba ke bayahlasela abosuthu bayahlasela futhi abamakhosi Mendes bayamazi uchaza ukuthini umenza kanje lifakiwe futhi ke phezulu kwamaphali phosa leliyaphola ubande Gumede liyeka liphumela ngaphandle ebhoksini mbukeli lalithu nozinti ayonikwa nimbukeli angeke wanike lutho mbukeli uHendrick esebenza buka mbukeli esebenza sebenzile unozinti sebenzile uHendrick Erasmus uyonikwa buka mbukeli Neo Buhluku osha madoda uAdrian uLipinari kungenzeka bathola igoli abalusuthu hayi babuyile abamakhosi ngeke Lipinari ithuba Rocha eceleni kwepali namuhla buka mbukeli liyarana mbukeli wafaka unyawo buka mbukeli usengene ebhoksini yidefender njalo mbukeli le
kubonisa ukuthi esikhathini esizayo amathuba nje kuyomela wasebenzise buka ethi uyashaya uRocco Rocha Malifo uyothi yaliphasa uthola ke umhwesa uliphasa kahle embukeli lifakiwe limnandi ubuhluku umbukeli waphenduka thola ke uNeo Buhluku khona Kikesi nozinto ulivimbile mbukeli buyela ke emuva lifakiwe leliyaphola mbukeli bangalenzi iphutha kwanele Mbayi leqabula inethi ngempela mbukeli lathi nje manqa Rocco Rocha thola igoli assist buyaphi buya kuKwanele Mbayi buka mbukeli eyasemthwalumi yaliphasa mbukeli Mzimela wehlulekile ukuthi aqoshe leliyaphola buka limehlula uMzimela Kwanele wathi la ubuya khona jejela uRocha uthi kodwa kade sibafuna bayabajezisa balo abawa amakhosi bathi anivalanga emuva sesifikile kwengezeke imizuzu emibili ake sibone ke wenze njani la RR Rocco Rocha jika nalo uliphasile mbukeli Rocco Rocha amnandi abaphasisi wakhe uRocco Rocha uligobile efuna uKwanele Mbayi umnandi uRocco mbukeli ala nje phansi babuyela nalemuva nali kithuba mbukeli Mendes eceleni mbukeli wephali benze iphuthu Mendes wathi yabona ke ngeke ningivimbe buka mbukeli bumuhle umbono kaMendes mbukeli bumuhle umbono kaMendes ake sibone ke manje ukuthi abamakhosi benze njani ishuti Pinare shaya eyon goal imbukeli insizwa ibizwa ngoPhiri Isa buka mbukeli ethi uyalikhipha mabe khona abangamxoxela la uBadondo baningi koAyanda la bano Ayanda ake sibone mbukeli nalithuba uNozitha uKarabo Mudikwe ngapha ke ngifuna ukubona ukuthi bazothumela abani uDipinar sengathi usehlehlile shaya uDipinar bekungaba igoli elihle kakhulu mbukeli embulawo amaZulu uDipinar ukhona mbukeli uyadefenda lapha emuva kubuyelwa ke bafuna ukufaka uSibonga konke Majiya nayo benza uMatric nomluleki ngubane umluleki lifakiwe leliyaphola mbukeli uNozinto usevukile ke kodwa phansi nalithuba futhi lifakiwe ke leliyaphola eboxini kodwa ke phumela ngaphandle uTebuga uMlangeni lifake kahle mbukeli uNozinto bengithi uzolifika nje ndoda amadoda beka phansi ke futhi leliyaphola ayimnandi liyaphasa khona bangakwenza mbukeli eboxini bekumele ukuthi igoli leli mbukeli umalume ube neqembu lakhe umkhulu enelakhe iqembu manje ke uzoqala udlale kuleli likaMalume udlulele eqenjini likamkhulu igoli Nozinti awasebenza uNozinti wasebenza sesigoduka mbukeli suku uNozinti abosuthu bayakhononda bathi kanti kwenze njani lapha emuva kungenzeka yini mhlambe bathola igoli mbukeli